شو خوشنگه زور رنگه دلجمن بر دلجمن آورین هیبت بلنگه دلجمن بر دلجمن آورین هیبت بلنگه دلجمن بر دلجمن ویش پاله مسکی خاله دم دوری گردن شماله جبهتا بس کاسماله دلجمن بر دلجمن جبهتا بس کاسماله دلجمن بر دلجمن زلف خالان نون دالان وانج من دل بربتالان گوشه قوس هلالان دلجمن بر دلجمن گوشه قوس هلالان دلجمن بر دلجمن دم ندیره بو عبیره خمریو کی سو حریره سینه کرار ما جتیره دلجمن بر دلجمن سینه کرار ما جتیره دلجمن بر دلجمن سرشرینه نازنینه کشتم ناکت یقینه و بچنگالا ابینه دلجمن بر دلجمن و بچنگالا ابینه دلجمن بر دلجمن خوش غرامه از غلامه نازک شیرین کلامه توتيا ايوان مقامي دلجمن بر دلجمن توتيا ايوان مقامي دلجمن بر دلجمن رحني يا شافي ملايين أو تجلى باتداي يا أحمد دربائي دلجمن بر دلجمن دلجمن بر دلجمن رحني يا شاف ملاي أو تجلى أتداي يا أحمد الرباي دلجمن بر دلجمن ساعتها تخش يا دائما توصل كركو ام دكانه بقرم هم مهرن يعني ساعتها تخش يا تماشاوان رجا ایرو دوی بشه داد بشامه صحبت دا اما سیده یکی هجا مالا یکی بقدر و قیمت کو مولوده که هجا لبر خوشتیه لب زمان زازاکی اما بحثا مالا احمد خاصی بکن هنک جرات بجن سیده خاصی هنک جرات بجن احمد خاصی ایرو هم جیاناوی هم حیاتاوی هم برهمنوی خصوصی برهماویا کو بهیمو گرینگه اما مولود می خبر بدن مولود از زازاکی می خبر بدن ما برنامه کی چه کرد سر احمد خاصی ل ما جبر کو یکمین بو ما زازاکی چه کرد ما گو برا زازاکی به او برنامه جا ان شاء الله ایروجی ما به زمان کرمانجی اما چه بکن ده میوان من هن الاستودیو من کوم بدنگی وی هر وها مفکر مالا امیرهان باکش ایرو میوان منه هجایم خیراتی سر چاویم سر سرم راحتی میوانه کیم دیجی هیه تماشاوان هجا بخوا او سیدایی کی مالایی کی حقیقتا هجا یعنی لگل مالاتیه خو لگل سیداتیه خو لیکولینن حقیقتا هجا دکه لگلک وارن کو نای خبردان دا او بخوا دستی خود خبن وان کفران هر وها وان درتخه هوله
خبطاوي زيرينه جبو زمان كردي جبو جواكا كردي جبو قلي ما حقا مهم وجرينجا برهان تاريني إيرا ميوان منه هجا تجيب خير صابرونيا شعبي من دشترازي هجا من طبي دما كمر بعصا زازاكي دكه يعني مولود احمد خاصي كمر ولد نره بله نزيك ما حشته نزيك ما نواس حشته وحشته 5 سال مالي باته بيشتي مولودا كرمانجي مولودا كفيرنجي دنفسينه يعني عند بينكو درنجي مايه وقت بيجي مولودا زازاكي بله لغوري زرافاين لغوري زرافاين الدنيا مصابج يعني مثلا كرمانجي خصوصي مره مالي باته وهم بيجي نزيك 6 سال زيتر كبنوا عمركي وان 6 سال فلان سيد 6 سال عفوا نصا 1417 دا باتي سيدا 1401 نوت يك نوتن هذا شاب نوت هذا شاب تبع بله يعني وقت بيجن جالك سالد كبنوا بله رست البته طبي تاثيرك زمان زازاكي وكرمانجي يعني او بكارانين اوانجي او ديالكتيك هي ديالكتيك هي بله رست كومر باسا پیشی مر باسا وقت بيجن احمد خاصب که دوی مر هنك زازا جي مر هي نفس ناس بك بله كد خوازه هر وكي وقوت وشقاس مدحن كي وقوت دستي خد خبني كفرا كامجي تشندوان كفرا بين ميداني حضور سيدات الجبلي استغفر الله سيد وزانن يرو تلزو تاوريين برد در حق زازايا دنبليا نافيوان يعولي هاتي خب دنبلي مالي ام دبي دنبلي وقتي او ميم دتشي نافا تشافكاني عربا دبنون وزازا وكردكي وكرمانشكي يرو خلقي مي زازا بفان نافا تي نافداين لبس التاريخ ده جرى عولي دنبلي هبونه مثلا دما اسلاميته ده دما نافين ام للتاريخشيه منا امام ذهبي دنرن ام للتاريخشيه منا مقريدي دنرن ام للتاريخشيه دنجي وقت السلفي دنرن وانا تبا دتشعف مثلا بحث عالم هذاك بحث دبي مثلا يك جوان رضوان كوري ابراهيم كوري مملان دنبلي كردي ابي بحثك مثلا يك جوان عبد الرحمن كوري ابو الورد الدنبلي فيا دما مرواني عنده يكج مزني غريغري دولتا مرواني ابي اوجي الدنبلي بيه هروها نافك ذهب بالكيش هي سليمان الدنبلي الموسي فيا عيني دمده سيداي خدي فتوحات المكيه شيخ محي الدين عربي بخوج فيزاتي هاني بر استفاده كري بر علم جي نقل كري بر جي بحثا مدح فيزاتي او زازاي بله دنبلي ها وقتي ام تاريخي شوبين امتي جرى عول يجي وقتي ايه بحث دكن بس مشتبه النسبه ده بحث دك دبي دنبلي قبيله من الاكراد امام ذهبي جوج فارقين ايه امام ذهبي او بخوجي دبي كتاب اخذ بحث دك دبي قبيله من الاكراد قبيله جا كردايه جرى عول بيفا زازاي يعني جاي كارتينيكيه مهمه اولياء چلبي دي سياحتنا ما ياخذها وقتي دي وان زوزانين بينغول و چپق چوری دگره دبی اکراد زازا بله اکراد زازا یعنی کردین گوجوان رته گوتن زازا دبی مروی راستی قبول گشخو زراوای کردی سورانی گورانی لورانی او زازاکی او کرمانچی بله وقت شوا شرف خان بی سی جی بیا دابشی بالوی کریه و گلک تاریخچی گلک زمانزان گلک است ام في حقیقت قبول بکن دفرده إجا سيداي خاصي بخوجي عني دمي وقت كتاب أخذ حزار وحيسدو نوت النهادة لديار بكري ديار بكر ولاية مطبعسي نشاش بنوسا دولة وقت شابتك أو بخوجي دبي مافي مولودة بزماني كردي دس خطاوي نفسها سيدي دس خطاوية أفجي مهمة يعني نقول بنا بزماني ما كردي أم جبا شف عمدك أم جبا باش فعمدك كو زازاكي يكج زاراواين زمان كردي بله هم ديك جبي انجامي شو هجين مثلا حتى وقتك شو في نقاش فلان بهون تنبو يعني في نقاش تبي بيشتي وقت بيجن يعني هناك تشتكت النافي خاصنكو مثلا يكرتيا كردان يا جان بيجن حفكاريا كردان جهولي راكن هناك وقت بيجن بلان وفلان بيفان لو ما وصاهاتن غوتني از وي باوريه دام يعني عيني بيوصابه از بيجن في مر سيرفي مساله زازاكي وزازا كردن ياجي بيجن زازا يعني زازان اصلا في مر في مر نقطه كي درج بركو افينا ما بيشتا نادن بله نوصا يعني هما بنافا رطامه دنا ما بله يعني عالمي بنافي دنبليا زازا بتاريخ ده قالك هبون زاناي وان هبي عالمي وان هي بيشكر حتى يك جوان دم اقونيا ده اقوين سردام وان ده نافك مشهور وزن حسن خزوري بخوا
او جي دمبليه بله بله. خزوري دوله شاه بي جاقليه جاقلا دي بكري او بخوجي دمبليه تاريخها تم بيت بحث كذا هذا اللي صار اجا مجبر درباسي سيداي خاصي مثلا سيدي خاصي كومر بينا بشمال باطكا ماليه بله كو باويجي مالا حسن بله. مالا حسن نبي كومر باس جيانا وي بك ددما تشوا دت دنياي كيجا صالت دنياي بله كم هناك وانا جو بحسابيه كيف مالواتك تشوا دنياي بله شخوا او هريما دنابنا هيني وكاراز ولجي وقت ام سالا حجدا بقري وباشيا نوزدمين حتى بيستا قالك عالم جير وزانا وام ببيج حفظ توج جو دركتنا يك جوانجي سيداي خاصيه راسته سيداي خاصيه حزار وحيسد وحيشتي وحيشان لهزان شخوا او جندي خاصي جريداي بهزان ببلده بيناتشا لجيبيه دورت الدنيا هند به 1607 ده لوگندی خو تابی لوی گندات دنیای لوگندی خو دخوین لوگندی پیچار دخوین لوگندی هزان لباس هدای مل مصطفی خطیب خواندی یا داویجی دچ اف مدرسه یا مسعودیه کلکا مزگفتا مزن یا ديار بكري لوي دري لبا عالمك مفتي حجي ابراهيم افندي دخوينه اف عالم هانجي عالمك خطاط بي اجازه اخوجي جوي دستينه لصاله 1320 هجري تشتك باركيش برده هي اجازه سيداي خاصي دجيجه عالمك توقاتي نوك ريزا نوك او كلاسيكيا مدرسين ما كردان ناجج سيداي ملا خليل دجيجه عالمك توقاتي افجي سيداي خاصي شو ما اقول البابي بشتري تابي تعين كرن بالرسميه تبع قاضي بله قاضيه كي تابي قاضيتيا لجيدك سيداد ويدي وسيدا عندما دبن مدرس الشيخ عبد القادر هزانيجي بله نهزان يعني هزان بخواد مره هزان وهيزان بهف نك جهف جدانه هزان جبركو يا لجي وهيزان جي او نافشا بتيسي بله لبس هردو جي عالمين جهاتي جبر دكتن هزان وهيزان ما حتى اقول حتى بيفك سيداي لجي محمد هادي لجي وقت اللي سرش عبد القادر هزان بالبي تو هزاني وهيزاني تو هزاني وهيزاني يعني دفرد السيداي خاصي ام دفرد وقت ام تاريخاوي شوبين خد في سردمي دجياي دما دي انساني اوك شيخ محي الدين هني دجياي عين دمي ده شيخ عبد القادر هزاني جياي وهفشاغي صالح بقي هني بيه صالح بقي هني ده عين دمي ده هفشاغي زيا جوك البج بيه طبي مناقشه وان مجادله وان مناظره وان دقلفان عالم هي اجابه لفربي بحث كل شو اوجي قد تتنيي افجي هي لبس سيدا اجر ام ببجن سر تاليفاتي بي خو سر تاليفاتي يبسكن حتى انا بالا ما هيا ما جيتنا يعني برهمين سيدا شو تشبونه شو او برهماوي مولوده ما قريشي و مشهور سيدا بحث بك بيزنا خولي ببرفرهي بهورجلي سر بسكنه لبس تشندن هي كتابين وي حتى انا نكتي دستي ما هيا ما جيتنا لكولين فاني ما لكولين زاني مجي دي هيا وانجبان تطبع شبه يجي كتاب وتسديد هي ده حقي عقيديه هي بالزمان عربي ده حقي عقيديه اهل السنه وجماعه عقيديه كبير وباوريك راست كتابك سيدا في هاوي هي حروها رسالك سيداي الرديه هي بن الرديه مهم الرديه شيء دوي دمدا مفتيكي بنافي اسماعيل ارزن نشاش او عالم مفتيكي يا مالاتياي يا تشرمكي بي در حقي ام بي وك فكره جو زيارتها قبره ونخوندنا فاتعي واختلافات مذهبها قبولناك سيداي ملا حسين كتشك جفارقيني او بخور ردياكي احترازك در حقي في مفتي دنيفيسينه بشتيوي سيداي خاصيجي عيني دبي شوبا سيداي ملا حسين كتشك اوجي رادب الردياكي در حقي في مفتي ما دنيفيسينه اف كتابك ويجي في رنجيجي هي هروها رساله كوي اسماء الحسنى هي تدي شوبا اسلامي دما بيغمبر بقرن عليه الصلاه والسلام حتى انا نافي خداي هري خوشك عالم بحزاره كتاب بالنفيسكي ببرهمي بمنزومي بمنصوري شكريه ملاي خاطيجي برهمك بوسا شكريه هجي مثلا رديك ومرولي بنره هروها وقت بيجن اسماء الحسنى بنره افانا بكيجا زماني هات افانا بالزمان عربي بعربيات ام بحسب زماني عربي لبس بعربيك تش عربي يعني ده عربيك بليغ عربيك فسيح ده ما تدخلين تباورك تزاني تدبيقي يعني انجل انسانك حزاص عمري ودناب عربي درباس بكار اقصي بيفا وجمله وهفوكا بهف خصاص بك يعني برس هذا السجع عربي زيدا شو سيدا ده عين دميل زاني بزماني عربي زاني بيه سردستي عربي بيه فارسي تركي
و ده عینی دمه ده زارابای کردی غیر دنبلی بکرمانجی زانی بیه چونکی ام دبینن هلبستین وی به زارابای کرمانجی گله کنه بله اما بحثا وان یکان جی بکن والله امیر هم باخش است خواستم گوتری جی بدم تجی طبعا جبركم مولود ويجي مهم حقيقة لما كمرف دبيجة مولود زازاكي از باورم لقال وقت بيجن هم ولاتين زازاكي مولود زازاكي جي تي خواندرين مثلا مولود خطب دم يا مالي باتت خوينين شي خايني وجه ام زيتر ناخذ والله حبكي ده حب من جدا مديتيه بركم يعني بركم مثلا هلا شرنخ مديت بوسا حيدري فلان يا حيدري وانا اوت جوتن جا دنوا زازايان ده شوية حقيقة بربلا و مولودا خاصي بله سيدا مولودا خاصي شوية زازا أو تانية سريع أول ده وقت جوعي جو هوالي مش خاجوه الدنيا خاصة ده عالم يقدر يجي هبيا نبيسية أصلا بله مولود نبيسية بله مولود نبيسية بشياويان الحفرة دماوي ده لبالي نهات ياوي نهات شاف كرني المسألة باي اشترى بيجم إيه خاصة أبناء الداية ناخير راستية راستية نفسها عثمان عفندية بابنش خو سيدا زان عندما يجي حزار ونسدو سيادة النبيساندية حتى كتاب أخو مولود أخوش بو شابك سيدا دشين اسطنبولي كسكي بخوينه تجبد به سدم وصار نشان ده اوجي مفتي سوركي كتاب باركيجي اوجي مفتي بيه افجي مفتي بيه عندما النبيساندي لبس سيداي عثمان عفندية بابنج اي سوركي نهاتي شاب قلتي كسكي بخوين تنيه لديار بكر جي وصاد بيجن جواب اي برسباي بنين تيداي وناي شابكن الله بله بيشا پیغمبري ناوي كتابي بله هي ام بشكي الناس بدنا الناس كني في كتابي انا زل روي هنا مثلا بحسي خوش انا سيدا ياكي ابا كتابه 35 روبلن يعني حفظه برو روبركه ابا كتاب قدام دستي ماذا خاصي تذكري ويكي اوكي بدي مزني شام بدم قناه بالي كلامك مجموعه مولود سيدرا النبي بالي اشترى بيجم مجموعه باطل مش بالمولود بالزمان زازاكي سدهاتين نفساندني نبي مولود جي مولود النبي القريشي بالي عينو سا مولود النبي القريشي نبي كتابه سيدا بالزمان مسنوي هاتنا نفساندني يعني مسنوي آوي شكل وجه مسنوي نه بنزري باطئية يعني بنزري مبحثيون بنزري ايه باطئية سيدا بله اشترى بيجم 350 ده حبجي منظومي هنا سيدا يعني الشانس ده بلومن ده مولود الشانس ده حبجي بلومي هنا اشترى من كاب دمن بس شد يعني كاو بلمي ويتشنه حسكي از برا اول هنا بخونم والله تبخوني سري زوار بخونم عجب بشتوي ام سيدا و خبردان اخو خلاص که اجا سلام مبحث هنا گستی خوشن اش دارا بيجم دكا كرم كي ده سري ده ده بسم الله الرحمن الرحيم از بسم الله ابتدا کنا رازق امان خاصان پیا کنا رب حمد و شکر انجاخ توربی کبر و مدح و فخر و پیر و توربی چند رای به ما سوا به حمد ما لا بلنی ره حسابا چند ما حمد و شکری تو ادا قدنی بنی ما سرا ربی تزانی ویننی حال مسکین و فقیر و ناقصان رو رشو زرسیه زی حسان هر نفس فاج حمد و شکر تو واجب به شپ انجه حق تو ماننو این نصر و شکری چما دستو لنگو پیاب اعداء بینان که ینو جا رب حق شکر تو گر ازل را تا ابد ما ذکر تو تم بگر قد غافلینی بین مدام هر محاله گر ادا کر ما تمام لا بلی ما زانی رحمه به حساب تو هتا استاو ما به دل کباب وازن ما لطف تو غرگو هوا تم بزاری یوفی غان روج و شوام از قسم دائم بذات تو کنا هم بیاو یو اصفات تو کنا گر ابد یو حمد تو قطنی کرو رحمت تو آنجا یوگو هر برو
Çünkü rahmetu bi kaybi bibiya gerçek şermendehu sinesiya Rabbi hali ma bukhutu ra'ayan lazım hindi çiya facuzivan خالق ما تنتبي باري خدا شافع مازي محمد مصطفى هندي ما شيطان را پرواي چيو يو گتورا تنبيو بهويو ای برای دینتم گوش داری بی هم به قلب خوب خوش یاری بی کیشما ده نام ایشا شما آمفات سنتو فاجشما الصلاة والسلام يا حبيب دائمات روب باري يا طبيب وزنيجر مخلصي يا تمام فاتشما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سيدة خاصي مولود أخوة ببسمله دست بكر سيدة دویو دارا ویو باطي داجي جدا افتانيه شاغدن تم بنزري هبن سيدة باطي بحمدلي دست بكر أنا قلت حمد بحد بخدا أبي ببسمله دست بكر أوا بنزري سليمان چلبيه قلت ناوي وسيلة النجاة سيدة دبلما فيات دوديا داجي زا خوشم بس اويت که بس گفته چه مولودی بدی به چه شکل مولودی بدی اصولاوی بله اصولاوی یعنی د مولود داد بله مولود بلم یکی وصاد بدیم دبی ترتیب مولودی دبی ترتیبی خسته سر دو قسمه سیدا زوج خواست گوشی چی بشه مثلا از اون قسمی بله از بیجم یعنی ری و ری بازا کی مولود چوا بخوینه چوا بده بله تی چبکی الله بله بلم یکی وصاد تابیم دبی برای من دبی دور داد بیجه طبعا از اوای مولود از بیجم دبی لازمه تو خو عیال خو یعنی زاروک خو بله وشتره به آماده این مولود بکی یعنی جلی خو تمیز لخوا بکن وشتره به خو زار خو حاضر بکن وشتره بیجم دستمجا خو بگرن مال خو تمیز بکن مال خو تمیز بکن اوی بیر نکه مال خو تمیز بکن مال تمیز بکن و گازی چه حب سلمانا بکن براره مالا و قاسی قوت و چه هبه یمگی که خارنه کی و خارنه کی حاضر بکن لبلی هیگو یمگی خارن و خارنه خو حاضر نکره بخوره کی بینن داین مالا خو بخوری ویخن بخور تزانی چه اوه کی ویتخن چوبه که بین داد که مالی منم مسکی انبری بین خواج اوی بخوری دی مالا خو دا ویخن برا بین بکه مالا بینگی خوش اشترا به چه حبجی اوکن چند حبجی موما ویخم براتی دا رحنایی هبد مالات دا هنه که خارون و خارنجی داینن برجی گو مولود تی خواندنه اشترا بجم ارزاق خود داینن برگوش بوی برکت حضرت محمد مصطفی بکبر نوا خارون و خارنا خواه وسا بکن دبی مولود داد بیجه سیدام aslında mesela kumervled nere dedi em kurmancı usat kın شو aynı şekli بله اول شکل مادی از تشتكي بله باش فردا بله ساكته هشم بله مالا احمد خاصه چما ری بازکی نشانی مدایه یعنی قبر اصولندنه کس نظام بو yani yaji kemasiye ke bu illa ki dve mevluda khoda nefsan بله سيدا احمد خاصيجي ادنيجي مثلا جوانا دبيجن مدرس وقتی گوگون مدرس معناه اول درسات ده نه مثلا وقتی ما فقیدیش کر ام بیش سیدا ما کتاب چوب ماده خواندن گو درس زارو قابدن ای مزن سیدا بخواد ده نه مدرس چه مدرس اول گو 12 علم دزانه یعنی علم نحوی علم فلسفي علم منطقي علم كلامي علم فقهي مثلا وقت يقول صبا يد بچه دبر رهبر دبر رهبري ته وقت يقول رهبر با ايش خوي مولودي اشترى بجتي اه كي انا اقول ديني خدي چونكي مدرسه از كارم تستدني بيجم مدرسه ما مملكتي ما
مدرسه ما این نظامیه نه جهت به مدرسه نظامیه مدرسه سلجوقیانه بله هم آرنگوری اصول و قرال سلجوقیا دومینن هلاجی المملکت ما وصلنا سیداجی دوی مبدا خدا وصا گوتیان بله دفدا بدج شاغا گوتیا سیدا بدج چقا یک مادی مادی خود تمیز کرد اشترا بیشتر کتی نوا ایشی خود مولد خود حاضر کرد غازی بسلمان کی تبین میدان لبله گوتی تو آنگوری معنوی خود حاضر کی سیدا وصاد بجد چرا بجد دبی لورا دبی ام بسا انسانی که وصاد کن او انسان ما حضرت محمد مصطفى تتني ناوي حضرت محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام تني تخين مالا خو النور پیغمبر تجي مالا خد کی بلکه نور حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان او حضرت علی سیدا استاد بجا حتی الشيخ معروف کرخه و نظام ادنه تمام نوری وانا تني تخين مالا خد تخين مالا خو واشترى بالتدبيز اجي الجنة فردوس خزنشتكي كاراتا فردوس دبي اجا قلت انانا كي اشترى تشتكي بيجم يعني اي سيدات بجدين موضوع خذا دبي ايزي فاتو يا حديثي كنافيس من احبني هو عندي جليس ما پیغمبر خدي نگوتيه او انسانكي گجمه حسبك او الجامع روني دو كدا روتني د جنات خدي ده حضرت محمد مصطفى كيه للجنات فردوس ده دماغ تيجي الوربي الجنات فردوس بي لبا حضرت محمد مصطفى بي واشترى بيجم يجي از بيجم خلاص كم تشتكي وصادكي نقول صادجة إنسان جي حسكن نقول جنن نقول والق تاني جي حسكن حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم پیغمبرکی وسام مزنه گو خودی جی حس کده او خودی در حقی بده آها گوتیه دبیجه سیدا گردواتو یا محمد یا امین انت مني رحمة للعالمين گو خودی جرا گوتیه یا محمد تجمني و تج عالم راجع رحمتي او پیغمبری گوش تمام عالم را رحمته تجبوی وی پیغمبری گو مولوده کی دمالا خدا بدی اجو خوشتی دی چه هيا دبردا تشتاقي بالكيش ده دني هسيدا ناقا ملاتي مد جامعة دا مولودات دن وزنا سيدات اي زانيني سيدات لسر مالا او كريا يعني قلت اخوش او قلت مالا دا بدي حتى جيكو دا مديد جي دبي شو وقت قلت مولود دا دبي بالشباب بدي دهارنده لورا بالشباب حضرت محمد مصطفى بالشباب هاتي الدنيا ده 12 ربيع الاول ده مسكي شفاقي هي الشاب يعني وارحصل هاتي الدنيا بالشباب تبدي بلكي دهارنده بجا سيدا بلش برازي بالسيدا چه حساسيته يا بله تعويض ندانه يعني وصاد او كرنا يعني امي بالمي دنداش بيجم خد عايز كان الدنيا هجام زيت شي كي تجيب انها مثلا ما قويا يعني تباسا احمد بابشكر عثمان افندي بابش عفو عثمان افندي بابش اوجي مفتي سوركي اوجي دنفسينا دوي هيام يدا بيجش خو كاس نخوينه بله اجبر وي اواجي يعني مولود وين جتدي مرف انا هاجي مرف نوا اغلي بنيره لدياربكر بن بينغولي يعني مثلا دنوا زازا بنيره باوري هي بله باوري اسلاميته هي قويه يعني صغلميه يعني وهنجي مثلا مدح پیغمبر مرب بکه او جا کسک نخوینه ته چه معنی یعنی وهنجي خواندن زازاکی تنه یان جبرکو عربی سردسته گوتی هر از بنفسیم جی تعلقه يعني احتمالا كما ظن با او نه خواندنه يعني في تعلقه چود بینه چه وصفه برياره دايه سيداي خاصي بخوتانه باور كي وچغي وقتي مرب خوجي ليد نره يعني مرك جگله كيلا وجي مرد ورده شاشماي ديمينه قلت يعني اوجي مفتي سوركي بي اوجي مفتي لجيبيه اوجي برهما بزاكي دنفسينه اوجي بزاكي دنفسينه ليه بس ففرقك هي يعني كما بيشغي ابيا هاي كثير رواجه دبي عجبات الدستي بيشغي دان الجاره عولي بالرسمي وكتابه كردي تي شابكن نفس بريا مموزينيجي بريا مولوده باتيجي بدستي دولتي بتشتكي رسمي بفرمي تي شابكرين 400 حب عدد وين نسخه وي تدخستن حتى السجره تي شابكرين اباجي ايدي مركار بقلك تشتابه بقري بده يعني جريدانا بها بقلك تشتابه هي بس علاقتنا يدي ام واناجي شو ام بيجن ازيد بخواز بحساس سيدا وقتي حزار والناسود انها سرغني غرابا رودوسي وان ايدي كدري سرغند بدورده تشتكيم طبي سرغني كوشبري او مشخدبوناوي طبي اوجي مساله وي وقتي هناكي او اتحاديه بنا الهفناك يعني سيدا بخوا
عالی سلطان عبدالحمید بخواد گری وی کوشبرد کن دنی به شبه لدریه وی دخن چند حب دبی سیدا کرم که مسئله یک می باجاری چی بی ورتو جی مسئله محال بفین نابی هست چی که تو نی به شبه سیداش تانی دبی عینی جاکت خو و جخرای خو بخوره دچو ایدی بسیم 2 سال آدمینه طبعا 2 سال وقتی لوی گیریتی رودا سیدی بینی سیدا دورده وسا بمعامله نخوش معامله ام ببیجم بعلاقه نلقوري علماء واسلامي تعلق ذاكر اجراد بدورده هل بستك مهردك ودنفيس السلطان رشاد را وساد بيجي بنت دبي بير افجي غزالي شكار ادرسه يا بسلر يا كسر يا دا ازاد ادر وقت السلطان بعد كل السلطان بيت تمام دبي افي مرفا كي زاناي بشعوره افي نيك ريزي به گازی دکنته تدی به چغید سرایا د پادشاهان ده تدی صحبت حضوری هبی گازی سیدا ده که توش کدریج و دریم طبی دور ده تدی اوان علماء فتوای و افقازی و مازی شیخ الاسلام تبدو رو حاضر بید بمت امتحان بکن امتحان ده که سیدا ده برس پرساده یک بی یک برس واخو بالنکته بالدلیل بقارینه یک بی یک دبیجه سیدا ده بید بک جمعه چطور خوازی که بسکنه ام تبرناد اللي داري امي مدرسه كي تخصصي تبك اللي داري جبر علمي باش يبين ناخذ الثاني بدو تساج ود خوازم ثاني هناك بارا بدمج بو از بيجم ولاتي خلجي ديار بكري ازهرم ودبي كاني اوي جبي الشيخ الاسلام يجي بدن مو ازهر ودورده ايدي سيدا دورده بدغرتي بشتي امتحاناوي يعني سيدا دورده قزنش كده تكبه سيدا دعين دمد زانايكي نكتدار زانايكي باللطيف سيدا وزانايكي بحاضر جواب جيبويه بله حاضر جواب بجيبيه يعني سيدا وقتي مرت زانه اوان حتى بنا برهمك وي هي حوادث محلي حوادث برهمك وي افجي حوادث محلي هي اوجي بهالبسكيني في ساندي انا هنل برچاوي مزانن يعني لوان حوادث لوي هريمي قومي يچي بي سيدا بهالبسكي رابي وان تشتهاني نفيسانديه ديوانه كوي ووسائل وان مخمسي مثلا مخمسي بفارسي بالتركي بكردي بزازاكي وبعربيجي هروها هبي يعني سيدا زيده يعني مرزان سيدا او شوبا كلاسيك علماء بريش كستانتي بل فهمتك هجي مرتا وبعمل فيديو وصا بهنوك كيما بدنا وقع ام هناك جبينا خو بدن قاوه كيم چاي كي فخون اما بري خو بدن جزيره تماشاوان نيجا جزيره ايرو فستيفالك يعني مهرجانك دست بيدك مهرجانك بكردي دست بيدك به مهرجان ناوه مهرجان نرگزایه اما بر خوب در جزیره محمود ابراهیم اولو اول گل مبه لگل ویژه قایمقام یه جزیره هر وها فایق ارجان اول گل به محمود قوت بشترا فستیوال نرگزان ایرو دست بید که لجزیره دناو هرگلین فستیوال ده مهرجان چه هیا گلو از گوتنه بدم توشر نخی بله حسین کر روزاواجی بخیر به و گهونجی دزانن لهرم ما شرنخی لجزیره لسلوپیا ام بیشن هزخی بیت شبابه تشتین گلکی گرینگو گلکی خوش دبن ایروجی لجزیره بوتا کلجانیه که گلکی مزن هیا جبرکو ایرو لویدره فستیوال نرگزا هیا اف فستیوال سه روزا دوام بکه گلی جزیره و کسی کجدر و جوارن تکارن بشی و فستیوال نرگزا ببن تشتین جور به جور و سه روزا دوارن کرن از اخافتن درج ناکم و گاو مهوان من قایمقام جزیره شاردار جزیره فایق آرجانه بلا ایروج مره بحثا و یکی بکه بلا بحثا festivala Nergiz'a bike. Efendim hoş geldiniz programımıza. Öncelikle bugün Cizre'de neler oluyor? Bunu öğrenebilir miyiz efendim? Dicle'nin incisi kadim şehir Cizre'de ikinci Cizre Nergiz Festivali'ni kutlamaya başladık. Geçen sene birincisini tertiplemiştik. Bu sene de 3 gün sürecek güzel organizasyonla inşallah ilçemizin tanıtımına hem katkı sağlayacağız hem de ilçemizin güzelliklerini göstereceğiz vatandaşlarımıza ve de değişik sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlerle vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Efendim yaptığınız hizmetlerin yanında sanatsal, kültürel altyapı, ya bu festival bir final diyebilir miyiz aslında?
Evet, yaklaşık 1,5 senedik buradaki görev süremde altyapı hizmetleri yanında sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlere de önem verdik. Çünkü ilçemiz gerçekten bu anlamda büyük potansiyellere sahip ve yaptığımız hizmetleri de yerinde göstermek istedik. Örneğin şu anda ülkemizin en büyük dikey bahçesi üzerindeyiz. Yakın zamanda tamamladık ve İlk etkinliğimizi Nergis Festivali'nde burada düzenliyoruz ve resim şenliğimizi, resim yarışmamızı burada yapıyoruz. Bugün startını verdik. Saat 10'da start verildi. 3 gün boyunca halkı neler bekliyor efendim? Hem şehir dışından hem şehir içinden insanlar ne görecek burada? Şimdi bu festivali düzenlerken sadece sabit bir yerde değil, ilçemizin değişik alanlarında etkinlikler yapmayı ve o mahalledeki vatandaşlarımıza ulaşmayı düşündük. Örneğin şu anda Dikeybahçe'deyiz. Bir sonraki etkinliğimiz hemen karşımızda olan Memuzin Parkı'nda olacak. Bir başka etkinliğimiz Atatürk Parkı'nda olacak. Bir başka etkinliğimiz Melayı Cizire Parkı'nda olacak. Bir başka etkinliğimiz de Nuh Nebi Meydanı'nda yapacağız inşallah. Amacımız İlçemizin güzelliğini az evvel ifade ettiğim gibi vatandaşlarımıza göstermek, ülkemize göstermek, arzumuz, temennimiz bu. Çünkü Allah'a şükür ki şu anda huzur ve güven ortamındayız. Bu huzur ve güven ortamında bakın ilçemizin değişik mahallelerinde, yörelerinde, meydanlarında biz bu etkinliği güzelliklerle kutluyoruz. Yani bundan sonra Cizre Nergiz'le anılacak diyebilir miyiz efendim? Tabii neden Nergiz'i seçtik? Çünkü Nergiz bizim Cüdü Dağı'nın eteklerinden Gabar Dağı'nın eteklerine kadar bu ovada doğal olarak yetişen bir çiçek, özellikli bir çiçek, dönemsel bir çiçek. Şu anda belki dağlarda, ovalarda, tarlalarda bu çiçeği görebiliyoruz güzel kokusuyla. Biz biraz da o vesileyle bu ilçemizin değerini de tanıtmak istedik. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sizin kanalınızda tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum ve tüm vatandaşlarımızı bu festivale davet ediyorum. Teşekkürler efendim. Belê Hüseyin Eker weke hûn jî dibînin li piş min jî çalakiyên Festîvala Nergîza dest pê kiriye. Ev festivali sê roja li Cizîrê dewam bikin. Kesê ku bên vê festivalê temaşe bikin dikarin sê roja li vê derê bibînin. Em ji vê gavê axaftinê didin me Hüseyin Eker. محمود gelek spas li Cizîrê Festîvala Nergizan heye her wiha. Kesê ku li wê derê bit kare her wê derê wan çalakiyan bîne. Malum e bîna Nergizan jî heqeta xweş e. Mijareka me heye aynî wek wan Nergizên bîna wan Nergizan aynî heqas xweş e. Mala Ehmedê Xasî em xeber didin. Bi zimanê Zazakî mewlûdek nivisandiye. Em jî bi zaravayê Zazakî nivisandiye. Em jî behsa jiyana û berhemên wî dikin. Gelek mesaj hatine. Dinav hinek okbêjin girêdanê de me hinek mesaja me xwande xwedê ji we razî be. Gotiye anca hewqas wek bêjin yekî zaza anca hewqas were xweşik were bilêvkirinê. Silavê xwe ji me hemiyanan kiriye gotiye ji malaya Burhan, malaya Mîrhan Bahişra silav dikim. Xwedê ji wan razî be kêmaniya nede inşallah. Gelek mesajê hatiye. Yani ez nikarim mesajê we hemiya bixwînim lê kesên ku mesajê xweşandiye ez hemiyan dibînim. Divê naberê ez tiştê gotineka dijî bêjim. Ev mesaja da zêtir jî ev yek jî heye. Mala Ehmedê Xasî zêtir ji kî tesîr girtiye? Yani ev nivisandina mewlûdê ji ber ku ya nîzik ya malayê batê sadî sad ji malayê batê tesîr girtiye şu. Ev ne rast e eşkelê. Wekî de mesela malayê Cizîrê Ehmedê Xanê kesê Seyda ev de tariha İslamê de tariha İslamê de mesela ev kene tiştî mesnevî. Tiştî mesnevî çi mesela nat hene, Gülser Peyxember, medhiye hene, mersiye hene, mesnevî hene. Evana tamamı benzeri hevin. Çıra benzeri hevin lera tamamı لسر yan Hazreti Muhammed Mustafa'ya tengotine yancı لسر tiştê xwedê çekile gurim لسر wî. Aja eva seyda merulê dinêre berhemî wî û ê mela Ehmedî baxud mela Hesenê Batê aynîne mînanê hevdûne di serî da çend rêzî bezemişê ê Süleyman Çelebi dibe navî Wesîletün Necat navî di dawiyê da gotbê ya ilahî xilas dike diwir da jî benzerê Süleyman Çelebiye. Karîb xwînî hêjeyim. Belê em mugaz hewal û em hevdî bi hewra dawî da bixwînin eştera merheba wî jî bixwînin merheba wî û a Ehmedê a Mela Hesenê Batê ji hev cuda ne bişkekî ê Batê
از ربیع الاول شرشن خلاص کرد که آمنه بلن با آمنه خلاص کرد پرشتی مرحبات بیجه سیدا از ربیع و مرحبای بکندی مرحبای خسته نو از ربیعی از گوش بخونم ایدی برای سیدا باخبه امی پاشی او بزمین سلمان کردن پاشی ام بعرا بخونه دبا وقتها بسم الله الرحمن الرحیم از بی بسر ای باتهی بخونم چه مقام باتهی حوالی مدخونین یعنی مرحبا ای سر سبحان مرحبا مرحبا ای روح و روحان مرحبا مرحبا ای فخر عرش مرحبا مرحبا نسل قریشی مرحبا مرحبا يا صاحب الدين مبين مرحبا يا صادق الوعد الأمين مرحبا يا من سريت بالحرام مرحبا يا من دنوت بالقدم مرحبا يا قرة العين ورا مرحبا يا من بئت في الحرام مرحبا يا عالم العلم الأزل مرحبا يا شافعا يوم الوجل مرحبا يا رحمة للعالمين يا مرحبا يا من شفيع المذنبين وزنيجر ما خلاصي يا تمام فاتش مع الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افنا اف زازاکی بود بله زازاکی بود خاصی بله ذاتا بله مثلا وجه اتكلم مثلا استدني بكرم بيجم بيرقدا ناكا عالمي كردا جداتی نخزنه ناو زمان خو و زمان برای خو جداتی نخزنه یعنی وقتی اثر کی نویسیه برای وکی یک عربه یک ترکه یک فارسه که تمام هلدای خستیان ناوی دنم عثمانیه عالم دین هیچ صابونه یعنی ای عثمانیه جو صابونه تو بالا خدی مثلا منان ابو سعود افندی فتوای دنیری بلکه به صدا حرفی فارسی نه لو را خوشت که او کلام زمان تنبش ادنی تخیناوی خوشت که بله یا سیداج وقتی گوگوتیه بس سیدا تنینا مثلا 1150 سال اول ملای جزیره دشیره خالد به نرده جیگداد به انصافی یخ بله مثلا به ترکی خستنا بیت خوش بود بیتی خوش بود خوش برد زمان مشترک انت جیانی هبدن بله جیانی هم جهدوش دیگرن جه حزی دیگن و هاونش هف هبیه بله از وی کی بجم تدی نها لمولود ما مثلا مولود مالای باتی هم زیاتر دخوین بله دنوا زازاکی زازان دا اوه سیدان اوه نو بله اوه حوالی خوشی دنگم خوش بشه دخونن جهنه يب خدي هم زازانين باقي قلبي دائما يجي بشكاكي ميناني وانا بمرا قصوره ما ناني يعني بالي دبا يعني لاش بخشاني بخواز بالي اللي اوكي عم تشوفون لبالويه وش بالك او لودر جي زازان بالي ي ملايك اختيار بو ونافي نهنا مال محمد بو نزان خصته بن قيده بالكشاند اوجي مولودك زازاكي ويجي نفسان دبو هي نويا يعني افينا مصابج هيج الحياه از بولن جخينه في بيشيا فيكي يعني بيشيا في مولوده ت مولودك زازاكي تنا نفسها نخير مولود تني بس يعني افيا كمينه يعني افيا كمين دواري خد بس برهمي بزازاكي هبويه يعني برهم عم دوجه مثلا نيز نم مولود بلي لبس برهم هبونه او شيء ديسا باوين عم بجين اسلاميات نفسانه يعني مثلا فرهنگ هبويه فرهنگ مثلا او فرهنگ د صالح 1550 سياده او يكي زانا يكي انجليزي دكتور بعين دميده دكتوري عسكري بيجي دور دجي بيجي هم فري ساندويت او دور دبي صاليده وقتي حياه اخوي روجانا اللي في ولاتي باقارسي لفي ولاتي ناف زازايا وقتي دمينه دور تي روجانا حياه اخو دنفيسينه اجا دور ده فرهنگك بچوك بزازاكي وبانجليزي اماده دك فرهنگ بزازاكي وبانجليزي عين دميده فان كاسي وسا اي وكوي وك بيتر لاك اي وك افريدريك مولر فاناجي فان كاساجي جارة عولي خباتي ببرفرهي بهباري در حق زازايان وبرهم وان كريه وان كسي هانيه جارة عولي او فرهنگ جارة دوديا مولودا سيداي خاصياتي چاپ کرد هجام تي مناف اخفتنا خودم مگو سيدا ويسرگن کرنه بله البت کسی کی کو ور سرگن کنه دوی زمانی وی توش به یانجی دوی تشتی کو زانه به سر ويب سکنه از بارم احمد خاصی جی یک بوسه جبر کو د تجوید کرنا ورگراندنا ام بجن یا آیت کی دا مالای خطای کی که راست بله
شو بل راسته تدي شو افكار مساله او بجن مثلا ويش خو حضور سيداجي اوجي شو زاناين بلي تدي مزقفتا مزن ديار بك سيدال ورجاء يلي نرواي ملايين مزقفتي طبي وعزاد الدم وعزا خذ او ايات واعتصموا بحبل الله جميعا بهفره ببنكي خديه بقرن معنا ايتي طبي سيدال لي نر في كسيهان جفي ايتي وتفسيري فعمناك غلط وشاش دبيجن ملتجي نزانن سيدال ورده مداخلتك دبي اف ايات نوساي ايات بفير رنجي في شكليه ورده جماعتها يتوك ايرو جماعتها يا وتشوت الهمبري ملايمتي دجي ملايمتي في سيدايميه ورده او واليه كي ديار بكري هبل باورم ناظيف بيبي تخمن بله حج نيازي شاش عفوا بخشينن حج نيازي ورده او لوي داري او لوي دار سيدا خو دار كبد بي اي علاقه يا اخو دجي سيدا ور برا من الهمبري خو بيني ورده سيدا د باريزين هالي كاس علاقه بشكل زاني بدم دجي هناكي شخو دم عثماني وايدي كومار كبي افا ككل مناقشه وجنجشين برزيده توجهبي بس سيدا انسانك اهل تصوفي اهل طريقتي انسانك اهل علم عند مدى امزان الشيخ عبد القادر هزاني طريقته اجازته خليفتي استاندي اللي بخليفتي بر عمل نكريه او لسر علم وزانستيه سكريه حتى وصل نقطه دار قلت لك مشهور جاي در حق تقوي وقت جيت برسن دبي سيدا زانم تدي معلوم تدي اللي هي تدي توتنا ليش خو مشهور نفسها توتنا ليش دبي هذا دبي سيدا دبي قالوا افجغاره حلال يانا حرامه دبيش خو اجر حلال بام فدخن وشو حرام بيجي ام دشوتين افكوتنا يعني افكوتنا سيداي خاصي بخوي وسا حاضر جوابك وسا ما خوش دبيش تبزاز اكيد يعني او هجام تدي او تبعصا برهما كويكر تذكيري مشاهد عميد هم بلي ناخ اويا مال الشفيق الفيسانديه مال الشفيقه او دورده بحث حياه عالم آمده دكن او دورده حياته وش در باستبه بلي راس شو اف عفكاني جوري بلي جوري وعفكاني ما قال يجي او نبيه كويه ودمك مال عارب از باورم د داربيا يا حفته دي يا حشته دي دو زان فان داربيا پر مالا ما خراكريه پر مالا ما نخاصمجي مالا برهمن كردا خراكريه دو دمه ده قالك برهمن سيداي دسخت ايرو گوندا دي پشتي داربين اف سيدا دبد شفد شيري ويدي شوتين اجترصا ايدي او برهمي تفجس بدش قالوا ايرو غيري مولوده سيداي خاصي عين افزات كان برهمي ويدين بكردي هن جو امنزان فانين بحث كتب عربيين او غيري ديواناوي هي وهالبستي وين مخمس وهالبستي نبي بس بتشيروكي هن افنا دناب قال ده هي بس نهاتي برهف كرن نهاتي تشاب كرنجي نهاتي تشاب كرنجي نهاتي برهف كرنجي هجام ازت شي جديد بجم نها ماجو 1666 هاتي الدنيا بله غوراوي الكدر هنا ده 1900 وبينجي ويكان ده جارد ده هزاني وفاتك مش خوين باور مزلي مش خوين لويد الهزاني تدي خاصي نافي غوندي وي او جي لويد الهزاني لبا شيخي خو لباوان سيداي خو لويد دري مدفونه او مقول عثمان عفندي ده ما وجد بيجم حزار وحيسدو بينجي ودد حزار وناسدو بيستونه بله طبعا دم مر کو ملایکی زازاکی زانبه ترکی زانبه عربی زانبه فارسی زانبه زاراوی مثلا کرمانجی زازاکی جی زانبه بله البته و برهما بی خوشت بی خوشت به وقت گویا هجامن يعني مثلا كردي البت يعني كرمانجي البت نفسانديه دبكو البت فارسي جي نفسانديه تركي جي نفسانديه هكذا هل تركي پر بخوش او ارشيف امني مال دي هل بس تكوي پر بخوش زياده پر درجه باشا تدوي بنزر سدا اي تو هنا مثلا اي شاذر ما اختبي هنا بتركي بعربي فارسي مثلا ابريو هنا اي ملعمد خاني هنا تبصنا يعني عالم شاف اتكلم مش بنك شنو جمع شاف الدانه حتى سيدا حتى كيك حسين زانه تدي وقت دما دس مولدا زازاكي ديك وسا هي شفتي مسألة يوزان تدي خلق عالمي بي سباري يبي حيرة بزماني وتشتك نهاتي نبي صاندن وكون بوشنه سيداي خاصي دب شعاد دب دكب مال أخوه حفتي كجمال درناك دبي أجور وندبي زازك أجور برهمك أو قصقر راسه ما أفن نبي صاندية نما حفتي كده ما حتى نبي صاندن يعني باركيشيوش خبرن أفن ملفات لا تخريز النبي زادا بشتي تخريز هذا يوم مولدين أو تخريز هذا أو سيداي ما فتح قوت أو ملفات الحاجة النبي سيداي ملا خليله ابنه عيني دميده او كسي جوجارا عول لقبه بديع الزمان الاستاذ كريه افزات الله ملفات ولا ملفات ولا وهروات خاطر شك يوسجي دما شيخ محي الدين هني هي مزانن تدي او برهما خوارنا كرداي كمين ويجي خواستي سيدا ده حقي زازايد مولودك بنفسينا ابي كسي هاني شمني بس هنا كي تنفيسي نجي
دەست پێ دکەین لە هێنێک عالمزوانە هێنە و کاراز و لە جێمەگۆ جیرانە وسا پێ دەحەسن تابی دەبێ وەلا وا سەیدای خاصی نویساندیە ببالاخوا للتوازيه بنرى شد بيجي لذي متوازيه نفيسكارين عالم لبي بشتي سيداي خاصين نفيساندي ازيد دجبه برهي برد بله انا كنت شيك ازيد دجبه برد بشتي سيد حرمتين هيني جبو ادبا جبو محرمه لبي سيداي خاص اگر نفيساند بي ايدي مجال من قوه من دفي واردتون دجبه برد جن ها مسكو مروين داتنا جم هبدو نها داتنا جم هبدو بجولا فينانس از جي خوشتر بنفس برياوي هلا بس ينقدي هي وينقناني اسشابكم كارمين بسرعه امزان يا الروحيه تامي فان نخوشيه ما بشكل هي بس ده حياه جيانا فان ذات هذا شقاس تشتين اخلاقي وانساني وجداني امرت ما بحصات حياته تصوفي جهه نفسها انا تو يجي بيجن زمان تنام سيدا ذات موروده وتب بشكل تصوفيات تشكل سيدا شو تب مثلا انا غوري معنوي قوتيه تمامي از یک انا تو بيجن تو زمان تنام سيدا دبي وقتی خدای تعالی کائنات چید که ده انسان ذرات حالت ذرات چید که روحن ام بجن روحی حضرت محمد مصطفی جی چید که و چاغی وقتی گروه حضرت پیغمبر علیه الصلاة و السلام ته چیکرینه خدای تعالی هنه کی نور خود تجلی روح حضرت پیغمبر دیگه وقتی نور دیگه بر روح نور خودت که نور روح حضرت پیغمبر علیه الصلاة و السلام بله بیشتر خدای تعالی رح دری تمام جید دخل نوا ای پیغمبر نوا رح حضرت پیغمبر بله جبوی خاطر نور حضرت محمد مصطفی صلی الله تعالی وسلم دوی مینانی تیری تاوس بیا رنگا رنگ بیا دبیجه سیدا وقتی گو پیغمبر غصاخ رنگا رنگ دبینه یعنی منا تیری تاوس گو دبینه پیغمبر پنجاره ده چه سجدی پنجاره سجدهش خودی رد به دبی او پنجاره گو پیغمبر گو سجدهش خودی رد به دبی سدمی گو وقتی پیغمبر دبی پیغمبر خودی پنج وقت لسر ما فرض دیگه هر سجده کی دبی شونا میجه کی سیدا هاد بجه بعد جو نوری حبیب احمدی سجده بر و پنج را به قیب سرمدی وقتی گواه بو قید سرمدی او قید یا بو سبب او میجامم او قبکنو و دا برا وی خلاص بس هذا مولودي خوش او قام بالماء بخون خلاص كنا باشي بهفر مولودي خلاص وقت ما هي اما مولوده بخوينن مالا و آوابک و ایرو بو میوانه من واسه مالا احمد خاصی کر هم جیانوی هم جبر همینوی خدا رحمه خواهی لیک ان شاء الله خودش ترازی به مالا برهانه تارین ایرو میوانه بود سرچاویم سرسرم راحتی جابت سرگل و نرگزا خودش ترازی به ان شاء الله ماهی مالا تا مالا امیر هم باکشی جی سرچاویم سرسرم راحتی مولود احمد خاصی امی به هفدرا بالماداوی باشا پاشین بله بسم الله الرحمن الرحیم يا إلهي كم ترين قاصري ما مر بتزاني ناظري رحمته زعف رازي قريتو ما إيمان أرجو بنوفاتش بتو گرچه قاما عاصي وشر من دئي لا بلي ما تمد خوفي تدئي گرتیبانی فعل ما را ای خدا ماری هندی نی بنا اسلار جام ما خوری زانی گو عاصی تمام لا بلی ما رحمت تو آمرام ما سرافا زنچنوکو ما مجال غیر یو درگاه تو یا زلجلال تبحق حرمتنا مخوكي ما فقيرو بك سامح رمكي الإيمان چقا است تمام آدم را شو إلى يوم القيام ربي فاغفر ما لهم يوم الحساب لا تودعهم كليلا بالعقاب ربنا لو لم يكن لطف عميم أين خاصي في صراط المستقيم وارزق اللهم حسن الخاتمة لجميع المسلمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين